ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketken ders ne geçtik biz? 8'de mi? İnsan umut kalgamsa ya da uxla kalgamsa namazından 8'de mi? 8 geldi mi? Elhamdülillah. Yaray hal bu geçtik. İnşallah bu ders geçeriz. Namaz çakırmakla. Ne işte şunun hukmusu? Ne sözlerime çakırma yaray namazga? Ve bir daha geçeriz inşallah. Ne zıtka ayta azanlıp. Azan ne olur? Azan ne ayta şeriatta bildirmek namazın vaktisi gelgenip bildiresen has sözler bu. Ayrıqta bir sözler bu bildiresen. Ne sözler ekeni biz bileceğiz birazdan. Azan ne ayta şeriatta başkaça da ayta azanğa at-ta'abbudu lillahi bil-i'lami bi vakti salati bi alfaz mahsusa. Şeriatta ayta azanın zatqa Allah'a ibadet etmekki has sözler var. Namazın zamanı geltirgen bildirmekni. Anladınız mı? O ibadet, namaz çakırmak ibadet. Abu Hureyre radıyallahu anh geltiriyor hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Law ya'lamun nasu ma fi'n nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Adamlar bile bolgamsa di namaz çakırmakta neçe derecesi var. Ve birinci sırada namazda birinci sırada toxtamakta neçe derecesi var. Bilgen bolgamsa di. Olar dağı yol tapmajağı di. Saylamağa o kim turacak birinci sırada ya da namaz çakıracak dip pal salgandan gayrı. Pal salıp erişke pal salıp garaja izetteje di. Erişke kim men çıgama men çakırama namaz ya da men turama şu birinci sırada dip şolay pal salıp garaja di birinci sırada çıkmağa di. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ di. Sonra ayta insanlar bile bolgamsa di namazga biraz erte gelsin çağız bop bolagany bile bolgamsa di algasıca çağda olar di gelmeye namazga biraz erte gelme namaz çakırkança bir gesik aldı. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَنْ di. İnsanlar bile bolgamsa yas namazda da erte namazda da çağ derece barın mecitde kılmakны Süykölüp de geleceği şu namazga di. Subhanallah. Süykölüp de geleceği. Başka hadiste Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a ayta Abu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh aytti di özne. İnni araka tuhibbul ghanama vel badiye. Hal bu Abu Sa'id el-Khudri Abdullah ibn Abdurrahman ayta. Men qarayman di. Sen koy bakma köp suyesen di. Ve avlakta dağıllarda koylarını bağıp turma suyesen di. فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء di. Şu koylarını bağıp turana di. Namaz vaktisi kelgenden net di. Sen namaza çakır di. Tavuşunu da götürüp eruk kıçırıp namaz çakır di. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. Neye çakırdı? Neye tulsa seni tavuşun yetişken çağı yolga şu yolda eşitken qaysı cin ya da qaysı insan eşitse şu seni tavuşunu namaz çakıran koyunu di. Şolar bäri de kıyamet gün şefaat edecekti. Şolar bäri de kıyamet gün şehadet edecekti. Sen şu tavuş çağırgan, şu namaz çakırgan. Son o öz aytkan Abu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh aytkan Sami'tuhu min Rasulillah. Men şu sözlerini de eşittim Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem.
То есть пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан оғар. Башқа риваятта, Ибн Хузайми келтірген риваятта, о хадисте айты. О хадисіне келтірген имам Аль-Бухари. Ла ясмау саутаху шаджарун, вала мадарун, вала хаджарун, вала джиннун, вала инсун. Шахат етежекті, қайсы зат ешітсе, қайсы терек ешітсе, қайсы таш ешітсе, қайсы инсан, қайсы жан ешітсе, шолар бәрді нәтижек, шахат етежекті қиямат күн сәні хақына. Башқа риваятта дағыда айта: «Инна Аллаха ва малайкатаху юсаллуна аля саффил муқаддам». Герттен Аллах да, Аллаху Тааланы малайкалардан әті салават оқойды шу бірінші алдағысыдыраға. «Вал муаззину юғфару лаху мадда саутихи» дей. Шу намаз шақыраған адамның муаззинге шоны таушы қайды ерлі ештіліне. Шон чағы Аллах шо geçmekni бережек дей. Geçecekti шо таушы яйылған чағы расстоянияға. «Ва юсаддиқуху ман самиаху мин радбин ва ябисин». Қайсы жан, қайсы өсімлік, құрған өсімлік болсын, өсіп тұрған свежий өсімлік болсын, қайсы ешітсе дей, шоларын тежекті, шахат тежекті шоларда, шо адамға. «Валаху ажрун ман саллама аху» дей. Ва шоғарда ажры болacak, шо мантчаға адам намаз қылса, шоланы зуабы да шо адамға болacak дей, иншаллах. Дағыда бір хадис даражасы, намаз шақырмақ даражасын хақына пайғамбар айтқан саллаллаху алейхи ва саллям, имам Муслим келтірген хадис: «Ал-муаззинуна атвалун наси aqnaqan yawmal qiyamah». Намаз шақырағандар дей, муаззинлер қиямат күн оларның бойлары бәрді инсанлардан ұзын болacak дей. Субханаллах. Яқшы хукмусын затыр намаз шақырмақ хукмусы. Әлімдер айта: fardu kifaya. Fardu kifaya diyen zattır. Bir cemaatta, bu surmalların cemaatinden eteğin insan bolsa şonu başkalardan ete günahı taya. Tek bir oda çakırmayımsa zattır. Bärde günahlı bola. Çakıran insanlar barmsa tamamlığa teyin, şu cemaatka tamamlığa teyin çakıran insan barmsa şolaga borç bolup toktay, başkalagan zat sünnet. Başkalarda günah taya. Ama yoksa bärde bir yemek günahlı bola. Fardu kifaya diyor. İbn Teymiye de rahmetullah teala aytkan, şu menen yağa gelgen, şu oyga gelgen. Malik ibn al-Huwayris oğar aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "İza hadratis salatu falyuazzin lakum ahadukum." Safarga yibereyine aytkan, namaz vaqtisi kelgende birigiz namaz çakırıgız diye. Anladınız mı? Birisine borç bolup toktay, başkalardan borçu taya. Başka hadis. Anas geltirgen hadis, İmam Bukhari rahmetullah teala geltirgen o hadisini. Peygamber dey sallallahu aleyhi ve sellem gazavat deyine dey bizimle bir halkka, bir kavma gazavat deyine dey. Lam yakun yagzu bina hatta yusbiha ve yanzur. Hali geçe geledi bular gazavat yerge, bir yurtqa, bir dağ yerge. Gelgen ne dey? Erten bolgança girmeydi yurtqa, erten bolgança qaraydı. Fa in sami'a azanan kaffa anhum. Son erten namaz vaxtisi gelgenden namaz çırağını eşitse deynete qoyadi olan yerine. Namaz çırağını eşitse zattır. Bu surmalar qoyadi olan yerine dey. Fa in lam yasma' agara aleyhim. Eşitmese dey, erten namaz vaxtisi bolgan namaz çaqırağını eşitmese ne dey? Şu zamandan oja qazavat etip geledi o yurtqa dey. İbn Abdülbar rahmetullah teala aytkan: "Ve la a'lamu khilafan fi wujubil azani cümleten ala ahli Misr." Men bilmeymen diyen alimlerin arasında xilaf bardı. Borç bolmakta azan çakırmakны bir qaysı yurtda bolup ya da bir hukumattamsa, bu surmalar turamsa, şolaga borç bolady, namaz çakırmak bärine birçe. Borç netmey turup, birisi çıkıp çakırmay turup. Şo birisi çakırganda şo çıkkanda başkalardan şo borç taya, onna gala borç. Neye? Neye tulsa namaz çakırmak dey, azan dey, alamat dey, ayıragan İslam hukumatında, gavur hukumatında. İslam toprakında, gavur hukumatında, gavur toprakında zat ayıra namaz çakırmak dey. Yaxşı musafir, yoldağı adam. Yoldağı adamga yaray dey namaz çakırmağa. O aldı gelgen hadiste
biz o'qigandan keyin Malik ibn al-Huwayris keltirgan hadisda. Yaxshi. Namoz chaqirgan kuy. Nechik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaqiradi namoz? Uni o'qiylik. Namoz chaqirgan kuylarni 2-3 turlisi bor. Birinchi qaysidir? Ekkerin birinchi taypasi 4 kelin Allahu akbar deb aytmoq. Nechik? Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kelin Allahu akbar deb aytsa, qolganlarni nechik ekan aytsan? Ekshir kelin. Nechik bo'ladi o? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh. Ma'nosini bilamsiz uni? Bilibsiz? Alhamdulillah. Ya'ni o birinchi taypasi. Ikkinchi taypasi namoz chaqirmoqni 4 kere aytmoq. 4 kere aytmoq, o takbirni Allohu akbar 4 kere aytsan va shahodatni aytsan 4 kere. Nechik bo'ladi? Bundan yozilgan. O da kelgan, bu rivoyat kelgan Abu Davudda Dastaverniy sahih bu taypasi bor on. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. So'ng yangidan qaytib aytadi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh. Bu taypasi var o azanni. Biraz uzun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. So'ng dag'da boshqa masala tasvib deyilgan. Erten namaz chaqiraganda as-salatu khayrun minan nawm deb shu zotni qo'shasan, hayya ala salahdan so'ng. Hayya ala falahdan so'ng qo'shasan, as-salatu khayrun minan nawm. Nedir bu ma'nosi? Uyqudan namoz yaxshidir deb. Yaxshi qamat degan kuy. Qamat degan kuy onda var iki türlüsü. Birinci tayfası nechikdir? 4 kere aytmoq takbirini Allahu akbar 4 kere aytsan, so'ng qolganini aytsa 2 kere. So'ng ikinci tayfası o qamat etmekni bu bize tegin bize tilin bar yerde nechikdir? Birer kere aytsan Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh, hayya ala salah, hayya alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
La ilahe illallah. Anlaşıldı mı? Elhamdülillah ve cezakumullah hayran. Allah razı olsun size.